Kasin Thomas Parish Mairang haga Sauterik benai April 2020 Kelap Pli Perda Yusnem Jubli Ksiar Yaganik Parish la Pli haga Arterik benai Baar Kat Kendai Spa Nyupuar Hakaba Ufada Albinus Yaupnyau Lalong Kum Parish Pris Baningkong Ufada Warki Citur Kum Asesen Parish Pris Hakta Gisi Pli Yaga Jubli Lasdang Daga Bapenher Reklama Jubli Ufada Ansem Nonglang Wadayu Dyson Administrator Jaga Nongsan Diocese Baru la Pli Yu Mau Sa Akan Mau Yaga Jubli Haga Jingadar Ringkatlang Ifada Ephraim Yaupnyau Parish Priest Fada Herodes Lingdo Assistant Parish Priest Fada Albert Lingkoi Assistant Parish Priest Wadi Fada Harbat Jo Marbanyan Ya Kilama Jubiliru la penher ikong Blistilla Kharmuti ikong Rosie Lingdo Marshulong Kakong Meris Basau Yumot Kibalawan na kilong yang Kristen Katolik Banikong juga Parish Ringkat Kihat Katekis Bat Kinahingkai La pelai pai baru ya kilama jubili hakba kilong yang Katolik kinsapan yang haki yang jungki baro sisnem. Kum gejing buromat kemau ie je kimensim bala khat no jong kitu ki bala trei wat mai sra e ka parish la pelong ye gejing sangam jar bat gejing duai na gebenta kimensim jungki. Hak de gesi la ruai gejing ruai jubili de ka kwaya bat gejing rekhi ke jubili kala long ke ba isong kun bat hemensim hakba lawan ban simenta de ki pai dunget na ki parish ringkat kiling do reunion ki balong kiso na ki parish Badru kitu kipat dunget kibla lek shalong bad kiwei pat kijaka. Kulai ki barokoi. Kata kilendo jeni menelang handi. Kinong penyat bad sanjur ban sedang ban peli ya ini ka Jubilee Ksiar jongka Paris Saint Thomas Mairang. Di ngayeng handi dapat dijinkaman Bangan Pli Yoni Momer Jubilee Rupat Jubilee Ksiar Jong Parish. Na ai kublai baduai bakane kejing sedang kanong kejing sedang keba kaben kejing sedang keba seso kejing sedang panpoiru ha kejing job. Kane Jubilee Ksiar Jong Parish Saint Thomas Mairang Kalapli. Hagano sengila pelong ya gejing mani sakramen baka cultural program hakba UMLE jong kathan badiru speaker ke Meghalaya Legislative Assembly uba medba lingdo ulalong kum kongsang ki program nagi sub district bat kunhon naga seng juga balang kilong giba shongshit bat itanan ba ya gejing rekhe Jubilee Ksiar ampun kot hak retorik benai baar usnam arjar arfuar bat nga chukwa bat pau ba kublai sukon ya kade kade patopi yang abanil kat pati Haka ni kesini juga Jubilee, ya kali ke Jubilee, ya ke Golden Jubilee juga Mayang Parish. Suara yang dimat mai kulai Easter, ya bibalo, ibadah nanti bangi yo ya kesini keba, klau kesini keba long kejinjo,